Hoka tengku tak ada dum. Hoka tengku payo harum dum. Hoka ulama-ulama su laknatilah yang pejuang partai selamanya. Hoka pakon kabiarkan jino bangsa Aceh hang kabikoh le anutit. Ani inong, han kabile pusunat. Han kabile pusunat inong ani inong ino di Nangro Aceh liawakah. Nyan pelon yang salah. Pelon ku selamat bangsa ku pehana. Nyan ban mati-matian ku selamat bangsa ku serapa perti ante-ante jahanam. Yang pegah doa urung panyang ilmu, urung agama, urung katre badayah, kamu peluh-peluh don. Kata pemalem urung yang toh, tapi pemalem tapi jahiliah bangsa mulia jino yang kanyata ino. Berakon hana, nyo dorotu kerak krimu pukoma puna. Na sambut hari Krismas lam, hari Natal. Lam boleh pukoma ke. Anak bajung ke lah. Nyan selama Mekah, tanah Aulia, kon tanah penjajah, kon tanah ilebung lagi-lagi awakah yang kajak pejahe bangsa mulia binatang ke lah. Kak biarkan nino lampap ma ke lah. Hana kamu supi mesti krek kata. Mesti krek kata untuk kelawan, untuk kecegah baikna kejahilan di Nangro Aceh. Pakon jino awakah lampu koima ke ketua MPU hana bajung, ketua mui hana bajung. Ketua nu pi hana bajung jian. Politik ia boh lebung hana god dum. Bijeh kafe ke bah di Nangro Aceh. Kakak tunduk dia wakah. Kabiarkan jino mesti lo hana yang melawan jino. Di Nangro Aceh yang jino yang kahanjil le pusulat ani inong jino. Penepap manun kena jak pegadoh kesucian urang inong. Ni kena jak pegadoh marwah urang inong dan martabat urang inong. Ni kena jak pekafe bangsa Aceh. Ani inong hanjil pusulat. Hanjil pusulat. Sebab larangan daripada mui. Mui nyan punya umat Islam. Umat kafir mui nyan hai binatang kelo. Ketua kedeh. Nampak ma dia murnoi leme Israel hai kafir laknatilah kelo. Baik pegah hanjit pekafir umat Islam. Yang tak umat Islam ini yang hanjit tak pekafir. Yang tak. Bagaimana umat Islam yang hanjit tak pekafir. Kafir dro tu. Purute pekafir umat Islam di Nangro Aceh. Jino hanjit takun kafir kawanyan. Hanjit takun kaplat laknatilah ino kawannya. Nampak mana? Sona bantah yang kubegah lilo nino. Sona perti ante ketua umum, ketua nu, ketua mui, hoka. Ketua MPU, pakon diduk diupau-upau boh awaknya nya. Diupau-upau boh gaduh di pajuh harum, gaduh di pajuh gaji buta bawaknya memandum. Syariat Islam kadrimong. Lampu koma peci kabimbing awakah enokon kabimbing kon kajaga syariat Islam. Kau obok-obok syariat Islam yang kalah di Nangro Aceh binatang kelah. Di salon kulawan kubedoh kelawan awakah binatang kepegah tu keno awak nak awakah. Padahal awakah nak rencana ke kena jap tutat umat Islam bangsa Aceh lun di Nangro Aceh. So awakah nampak ma kelah. Pane bijeh awakah ka petuha-tuha do ka petengku-tengku do ka kiai-kiai do ka pulau ulama-ulama do ke. Musabah keturunan kadang golom nak sabah ulama. Paroban yang sama kamu menuntut ilmu kadang padu puluh ton kadang ketipai umat Islam bahkan gure ke sendiri kelawan. Hai manusia temerka kelahadum. Mika kemutu lagi nyo nampak ma ke kepegah tu terlalu. Padahal lu tujuan kuno selamat bangsa aku. Nah ino gure-gure awakah ino yang melawan. Yang bedoh dong ino. Yang gesipak yang baikna di Aceh tapi malah membiarkan di Nangro Aceh nya. Ilung hanya ku pegah haba lembut nunggu medoah. Nah tempat lun pegah haba lembut tapi melawan kemungkaran dan kedaliman hana pe coba-coba hana watel lun jak bahas mempunyai ke kebui sugut. Purte kaplat pajuh harum dum pajuh riba dum. Pajuh hak ni yatim dum. Ino ge ulama-ulama dro ge ustaz-ustaz dro purte harukat atuh yatim piatu dum pika. Politik pulau agama dung mesti perut kai Nangro Aceh yan. Nyamban kah hancur tapi malah biarkan urung drone. Nu tengok dro seolah-olah hana kejadian siapa di Nangro Aceh yan. Hana utak ke untuk kasih mikir jino. Apabila urung inong hanjit le pusunat kiban ka urung inong yan. Nyampat kesucian urung inong. Inong kena jak pegadoh kesucian le urung drone. Nu kena jak pekafe bangsa Aceh, nu kena jak pepanyangan utit baik lekoh utit. Ya, dua roti ada anak agam akan terjadi hana lekoh hana lepu sunat kena agam.
Nyo mantang ka membiarkan ka sedera metuah nyan ban ka hancur ka Aceh. Yang perkara lon berah lagu yang pegaduh, yang perusak agama kan buat orang lain dekum tuah nak buat orang tepu agama. Perusak agama burung tepu agama sesungguhnya yang pelikut perjuangan nak buat awak pejuang. Kemah beredak kon tujuan semata-mata ilun puk ya mitanan kon hana pule nalun jika kagelar hana pule pinyang kenyan yang tujuan lun. Memang gure awakah umat Islam dengan karena Allah kayu lawan siat kayu cegah siat kemungkaran dan kezaliman. Baik gaduh gema faya ayat isinan. Gaduh timipe bangsa Aceh lewat ayat. Gaduh timipe bangsa Aceh gaduh kublonan anu yatim du. Gaduh timipe umat Islam ino babanan perjuangan. Babanan kalam Allah. Babanan tauhid. Kaji menan mentang dengku harkat. Kaji pegawai bisnis laju. Tarik PPLN laju ada kuburan. Pegawai bisnis laju 3 minggu jabut bak kubu deh, jabut yatin ni deh. Tupa bisnis yang hana gak pebut. Kai pebut di dengku kaplat meja krong leweknya. Pe bisnis kai kena jak pegot. Pe hau mada. Hansip peng pe ngon wali murid. Hansip peng ngon wali murid Hansip peng ngon wali murid. But peblau agama saya. Dengku leweknya panena dengku maharkat dum. Perte peblau agama dum dengku leweknya. Masa Rasulullah watai geba agama. Kiban kerbun harta Siti Khadijah. Dengku leweknya panena. Perte harkat dum. Harkat atau panggung. Pakai mah beri dah lu. Emang hana kata lembut bak lon dengku mutuah. Hai du. Karena kemaksiatan kamu Raja Lela di Nanggro Aceh. Kemungkaran memang kasah lahe hanaso. Hanaso peduli le no batu bangsa mulia dengku mutuah. Hana le so peduli. Kasaban-saban you know dipehancur syariat Islam yang katedong di Nanggro Aceh. Saban-saban you know yang pancur agama. Karena Allah watai gemu dakwah karena rupiah memandung watai gemu dakwah maka hana riza pepe mentang yang dikeluarkan daripada ayat awaknya yang hadis awaknya yang akan dilemparkan yang akan dilayangkan yang sesungguhnya nada depu bungong lidah awaknya yang kenyan bungong lidah awaknya yang tujuan awaknya untuk rupiah. Nyotayung dakwah ipo dungki dipo asap bulu pi ipo asap nyamban dakwah dengku lebihnya na dakwah mu 2 jam dikira laju na dipegat ulo 3 jam di tengah na serius di tengah jam nyan pi hatu panggung sandiwara wate di mu dakwah gaduh upat keplan gaduh upi ketipulen gaduh sindir ketiplan gaduh pojok ketipulen nyan hatu dakwah dengku Aceh lewehnya yang dengan karena Allah di mu dakwah tan. Sebagai contoh bulan Maulud kan membahas tentang Nabi, tentang kisah Nabi, sejarah Nabi kan. Tapi membahaskan keparti. Na ulama sajan partai si A, na ulama sajan partai si B. Tapi utak hana aku pakai membacut. Kalau lagu tak pegah tapi lagu tengku ada yang mudawah di posap. Bulu pi di posap lagi nyaw tengku ada yang mudawah. Nyawa teh surah kitab naik po dukit kira laju. Awai gemafai le hadis. Sebelum dia mendakwah kan, sal undang li tengku maupun li sabo-sabo kampung, nyan pun tu dia bahasa tu panggung. Nyan awai gemafai le hadis nyan musikre, musabo hoto dua. Behana na depu. Nyan trik tengku leweknya. Yang kurung 500 ribu api umat timah, hai tim ya. Berhalangan. Yang punya kurung peng. Haji di punya lebih peng. Baga haji truk. Yang ngoel her tu baga haji truk lom kira lagi. Karena but kan dengan karena Allah tak but nyo kenyo. But lagi but khindir ka but tak but. Aleh akai khindir du meleh pu. Puna tadar ni alun pegahyan.
Pun memang ino biarkan ino le urang dro ino urginong baik nale tu sunat di negara Aceh. Pun kena biarkan kiban kan hancur Aceh nyan dengku medua. Kiban kan hancur kan perusak akidah keislaman di negara Aceh nyan sesungguhnya. Selama lu damai kon tentram bangsa mulia. Selama terdau syariat Islam kon tegak memang syariat Islam tapi hancur binasa syariat Islam. Semakin bebas urang memang jino dipegang live. Ate dipegah haba memang lam jakrong, lam ilu dalam lam beha. Wate pegah haba dumurung pegah live lewenyo. Nah pencegahan. Hana urang yang larang, hana dengku-dengku yang cegah. Kamu biarkan ino makaji urang Aceh bangsa mulia bangsa Aceh ino bebas berbicara. Seksualiti ka bebas, mekat pulau obat segala macam dumpu kena ino ba media. Nyamban kahaya bangsa mulia ka canggih. Sadar hanale sadar pi mubacut hana sadar kiban ka hancur generasi Aceh ka selamanya. Ana sadar nu tengku mutuah saban-saban obok-obok ino syariat Islam le urang dron. Nu pegah tu salah gop. Gop yang pancur, kon gop yang pancur, kon gop yang pembinasa. Tapi bangsa Aceh sendiri aleh nyopi bumi aleh bijih ortodok yang kalahir ka menetap di negara Aceh. Sadar pu yang terpegahnya, kon kemalun, kon kelun. Tapi baik ni kafe lah bangsa Aceh. Sesungguhnya kesucian urang Aceh nyan, urang inong Aceh nyan nak bak nutet. Baik hana nu tepat kesucian urang Aceh. Tapi menyo anu tet nyan hana biko kan larang le urang drone hana biko, bermakna kan kena kafe umat Islam di negara Aceh. Pakon hana utak, pakon awak drone nu pura-pura tengah padahal nu tupu informasinya. Menancit awak mui ditupu memang awak mui yang penerbit surat ideh di Jakarta bulan 2 berosa. Bulan 2 dengku medua. Behana nu tujan. Hana bandahan ada na bandahan pi lagi habanya ancit talo. Kadikot kafe memang awak mui nyan memang kedeh tunduk Israel ketua kedeh yak pedomang. Mui ketua nu kedeh Israel. Kemungkinan MPU pinyanci dan ketua MPU di kedeh yang alumni perte dah juga kena yang ke perte awak nyanan behana nu tepu. Memang anjir lun berapa lembut. Memang lu lawan kemungkaran, lu lawan kezaliman kanyata memang dikenuk jak pekafe mantang nu tenak ke. Mantang nu pegah ke salah nyamban ku peselamat bangsa ku binatang. Anu bajing kelah perete fanatik buta kula masuk. Pegah do umat Nabi yang benci le Nabi mantong ka sanjung mantong ka pemulia kelam pukoi ma ka pemulia ma ke dengan ya. Leh ke dengan gure yang toh gure ka pemulia baik gure payu harum. Baik gure ti hadis pertimbang fatwa burung tujuh. Hana suah nya ikutnya. Baiknya pertimbang ulama yang dong atau pintu penguasa. Nyan urang persah urang don nyan kenyan ulama su yang pesesat umat Islam sesungguhnya nyan kenyan ulama su daje laknatillah yang segala melahir daje buta tiblah nana depu daje terblit mata dua belah tengok lahir je no ya ulama su nyan kena yang dong atau pintu penguasa nyan kenyan daje baik halana tu daje urang baba fitnah hati gok. Dajianyo cara orang tak dajianyo. Cara orang tak dajianyo. Pengikut dajia pergi menangkit. Tagai aja takun ku gure ulama su. Mereka terlalu fanatik buta ke manusia. Sanjung beragat dengku mudah. Tek paju bu gure leho tek paju bu le gure kaya. Pak gure ke kelake irah jaronyan baik nabi boh gure. Baik ke biboh pegah pak gure ke kaji pekah atau surga yang. Tayu klaim gop tesat pak gure awak kah ya. Nyogop mandum tesat. Alim ulama mandum tesat. Ji yang betul ji hana tesat. Bab ji urung temurka ngong gure hana tesat ni. Padum dro gure yang ka temurka termasuk urung jain tak ji mentang pi temurka ipegah tesat. Manam belah jasa urung 16 jasa ino. Koncok picrok gede hang binasa bangsa mulia ubinam. Perte perkembang dajua. Kata pemulia ini, putih pejuang partai ini kata pemulia ini. Hana ada yang tahu ulama, yang tahu sesungguhnya kibala ciri-ciri ulama ini. Kibala ciri-ciri ulama.
Yang takun ulama ketem bilang ketem pekong agama Allah nyan ulama. Kon jak pekong Pancasila, kon jak pekong partai. Nyan kon ulama yan ulat ma. Hana nutri. Ulama duduk diam. Hana berkotek, hana bersuara, bahkan malai bak media-media sosial. Ulama lainnya, aduh mahape. Gaduh pegak konser. Gaduh ulama-ulama lainnya gaduh pegak konten. Upload gede bak YouTube. Ha? Nak kita mau peng kot nang. Betul seolah-olah kau bimbing umat Islam. Ha? Purno umat Islam. Oh saja urung kamu pom cikah nama pom. Baik tak kiasnya tak kias je pertebit lepat buah burung tuyul.